Salibonani bantu bakithi, salibonani indawo zonke. Sesikhona futhi ke ngendawo yeBhithani. Indawo yeBhithani elizophumela ePitori kusasa kungigqibelo mhla ka-8 May. Mamelodi. Ingoma sesiyenzile sayiqeda. Namhlanje sithe silizwise kancane nje silithi cha lihambe lizwile lani siyahlangana khona ngale iCD kuzoba kuyi30 kuphela. Ukungena kuyi100 awubamema abantu kunjalo bantu bakithi kunjalo anti siyalimema kakhulu ngobuningi laphana abantu behlangane khona pa eBro Theatre ngo10 kusho ukuthi singahlangana khona phana siyasukela khona phana yezimota ukuthi sibe safe le isikhathi sokuchayiza ngoba sisazi singakhipha ilanga singachayiza lengakaphumi but siyathemba ukuthi abantu bebe safe bazaba safe vele so siyacela ukuthi sihlangane khona phana ngo10 kusiya ku10 11 siyabe sisuka khona phana yabo but singaze sichayilo 12 singakasuki siyacela kakhulu laphana iCD labe likhona sibasiliphotha live futhi iBhithani khona ngale eMamelodi ilocation lizayithola bazafika abanye bazabe senda ama location kanjalo yabo directana indlela yonke sihamba directana size siyofika eMamelodi East duze lemthunzini eholi eduzane lemthunzini bakithi salimema abantu bakithi asipazuse lapha kancane hayi siyazi ukuthi vele lithindle kancane bathindle abantu asitathana sodoko yancetshwa sodoko yancike khona Cosa